Hello? Ada saya tu ke bisa masa icau nak. Kata awak ngasih lah siapa aja. Tahu. Halo? Wala abla ne ha jaga cungkai pangat hau. Masa ingat? Tahu. Kong. Kena jaka redik nasi olah no. Kena jaka pira di asio de lade harian na. Ta ya kena jaka kicet kudia kong ini. Jaka ne ngawa jualare sana. Ini lagi ongka jaka cungkai pangat dulu na. Oh, jaka cukai pengadil bro. Ya suci itu dah mo. Taba pi dela no de. Ngadila newat la ani jingi bai cuma pikan ore trade tu wana mar ngawah ne tadau nang sekli pi ong gajakaya na de ong jua ilare. Ta jingi bai pikan ore de tu wah. Tapi ya de. Nga tre company. Company ya de. Kota ada kadang cuma temai kata lang kadeka kan tu ke company ka di ki ong kurburu tu company. Kerteng kurburu na long kadang macam mana kata dengan tre tu kemasubang lah jadi ta pida pi tre ya pi di kelas a lam na Ngarang di degree kata. di degree ta de kan ni ta dang income ru yero ne company ne pida thap ong kumut kena 8,000 ong kumut pi pila banyo 1,000 oh tabiang ne ta de mo ong taki markas ong pi tam di degree ki wan jon ne company arnga Oh, biang mo up ingin puna. Oh, tinggal mesti kamarang at company. kata company budang mutumai kata ada ki kerteng kurburu Oh, apa? Halo. Emang? Mai hene. Oh, mai hene ha jaga cungkai pangat wa. Ene une wi marlak ya wa de ngurung ta. Company pidalek de mas hene ne. Apa ang telinga? Coba. Dia butuh pelana. Butuh pelana. ada kan teo ada kan kendau yang tapi ni juga baik kum skillnya terima Bruna mana kurain ada larang sih Mày thấy ha, mà là qua, bà chó đi mẹ hả, mẹ mày thấy không? Mau ditop lagi ke thầy mới đã stop ở sekolah ngam. Mày stop back.